Kublai pi baro na kadu darshan kendra Shillong I kublai Independence Day ka pasuk ka bakmani pi baro bat shwaban pash ki kubor ka bamnya ipetrai ki mat bakongsan. Ajingkren Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi shakinong shnong kari ha kasngi yo alat duat bah nyo pinyo jong kari. Menteri Rang Ba Kejelau Konrad ke Sangma ya kalama lai rong kari hasilong ha kasngi rakhe ke Independence Day. La rakhe kasngi yo la lut kari da ka jing shong kun bat jing shit hem ha jawai hanong ston bat hatura. Bat la penlong ke jing ya shi spa meter tricolor march ha nong ba shalong ha kasngi yo la lut panyo kari. Ki kubor ki babnya Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ulaong baka India ka donya ka jingbon pat ka sinshar pat ba bat bon jat ki jat ben rio bat kini ki lai bentai ki la ban pen urlong ya ki jing po sniu jong kari ulaong ya kini ha ka jing kren jong una redford ha ka jing rakhe ka sni yo lat luat kari ba nyo punyo ha ka khat santarik unai lar 8000 arpulai Modi ulaong baka India ha unu snem banding kong jong ka amrit kal kan yo lat ban ai nam ki jing im bat jing tre ka jing penwandur ya kini ki shi hajar snem banwan shu ulaong baka jing keu jong ka India bat ka roi ka par kala nang ai bor ya kari ban ya ringkat bor lang bat ki wei pat kiri ha ka perthei Menteri Rang Badu ulaong ru bakari ka yenglang bat ka jala Manipur Ulapan sngau baka suk kesan kelas dang banwan pai biang sya kanikathan da ka baong baka linti penpendo ia ki jing klumar ka long lemba ka suk kesan. हमें इन तीन बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है भ्रष्टाचार परिवारवाद तुष्टीकरण ये चुनौतियां हमारे ये ऐसी चीजें पनपी है जो हमारे देश के लोगों का जो आकांक्षा है उसका दमन करती है हमारे देश के कुछ लोगों के पास जो छोटा मोटा सामर्थ्य है उसका शोषण करती है ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे लोगों की आशा आकांक्षाओं को सवाल या निशान में गाड़ देती है Haringkat bat baro kowe kari la rakhe kasngi yo lat lut kari hasilong haringkat ke jing ipu iping bat ka ba isong kun ya ka program kerpang la penlong hamadan polo ha ka ba Menteri Rang Ba ka jelau Konrad ke Sangma ula penher ya ka lama lai rong kari or ula shimru ya ka Rashtriya Salute jong ki khat pratali ki kan huan nong shimbenta ha ka parade bakin thop ya ka tanat BSF CRPF MLP Tripura State Rifles bat ki school prepare. Habakran kini ke program usang ma ulak kedaw ya shibun teliki kampen roy belawan ra ada ke sorkar jong u da ka babin rap ru bala shimi ki sien jam ban gentiu ke roy ke par ke jela Meghalaya. Menteri Rang Ba ula samru ka khusnam Arts and Craft Villages Award haka jo ka port la sam ka khusnam State Literary Award she Reverend Dr. Yarlington Kharkongor bam kwai hadwar ble but EBS bangshal bam kwai hadwar ble la samru yaki khusnam shikito ki bejap ka match pass ki beshim benta haka sngi rakhe ki Independence Day. These initiatives cover and include procurement of agricultural vehicles, including mini trucks and reefer vans, tourism vehicles, including caravans and luxury cars, electric cars and minibuses, construction of warehouses, community common facility centers, green tourism villas, building of polyhouses for horticulture, and even setting up of piggery, poultry, goatery and dairy units. Under the CM Elevate program, subsidy will also be provided for projects like construction of cinema halls, health clubs, music studios, sports and youth engagement related businesses.
Ulat ke jela Meghalaya pagu Johan hene kesngi ula penlong ya ke program belai kerteng at home Haraj Bhavan kum shibenta ban rakhe kesngi yo lat luat keri. La sakhi ke jing shimbenta jong menteri rangba ke jela Conrad K Sangma u Chief Justice ke Meghalaya High Court u Justice Sanjeev Banerjee ki he officer pat ki sipai katanat Army, Navy, Paramilitary Force pat ki pulit katanat Meghalaya Police. Kat tu kat ningut ki he officer pat ki nomi kemat ke sorkar jela ki leishim bentalang ha kini ke program. Ha ke wei pat ke benta ki skul beper ke jela bet ki office ke sorkar ha Shillong ki lapen her ya kalama lai rong kari ha ki office terekam jong ki ne ke step. Haringkat bat baro kuwe kari ka West Giant Hills District ru ne kesngi kalarake kesngi yo lat luat kari panyo da ke jinkmen ba jing shit hem hajwai usembut menteri rangba ke jelau ba sniam phalang dhar ula penher kalama kari bat ula shim ya ke rashtriya salute nagi arp khandai tli ki kenhon haba krench ki nong shong shnong uba sniam phalang dhar ula ai kublei ru ya baro ke blei wan shimbenta ba ula kedau ki kampen roy ke jela Hadien jong kani ula sami ki kusnam shaki nong job haka jingyat match pass. Haka wei pat kaliang hanong ston, ki beriu na baro ki jaka ki lasaki ke jingraki ke singi yo light luat keri belapan long hamadan yelek ka jong ke St. Peter's High Secondary School. Lapan sedang ya kini ke program da ke jing penheri ke lama keri da uba po lingdo upalong umentri ke tenat ki kam jengok kai pertei. Lapan long ru iki wei ke program tenrai ban raki kini ke sing kerpang. Hatura, ya kalama kari la penher da ulam pang ke yang dor bar thau an ke jelau Thomas A. Sangma. At a unique juncture of our history, as India assumes the G20 presidency, our country is poised to provide leadership to the community of G20 nations. This presents an unprecedented opportunity for us to forge new partnerships in the fields of development, sustainability, and climate resilience. Menteri rangba ke jelau Conrad K Sangma hinin kesngi ulapli ke Prime Hub bat ke Pineapple Processing Unit ha dihar Haribhoi District ha ke jingi don langjong MLA ke than u Dr. Celestine Lingdo bat ke MDC ke than ikong Magdalene Maulong. Menteri rangba ke jingkren plia jong lapan sngo ya ke jing kongsan banwan ra ikilat sengkam hakiliang beper. Haba kren sepang ke jingjiet iksnong dihar ula ong bako dihar ke don hajan jong ki yo bat ke don ru hajan jong ke station rel bat ke long ru kum ke jingkang skiwei pat ke jelah hakari ke banla ban penkiu ya ke yo ke kot. Ka Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad ne kesngi kalapan long ke jingiyat tri-color march pashispa meter kum shibenta ban rakhe ke Independence Day. Lawan bani shibenta ki khna pule ne ki school bat ki college prepare. Kani ke jingiyat ke sedang na ka parking ke badon hajan ke additional secretariat bat hadien beladat ban yat ni ki dong prepare lapan kot pat hakajaka sedang jong ka yatra. Vande Vande Minta pan ini pe ke jenglong jeman ke sim benang Shillong. Ke jeng shit kalong 4.0 degree Celsius pe ke jeng kriat kalong 0.0 degree Celsius. Ke jeng ngam kau hau kalong prapu prana ke shispa minsta pat prapu prana ke shispa janbiet. Kala bador ke jeng hap slap ke malumalah ki babun ki jaka. Shwaban poish ke bukut jang tup ke bor ngi pe piang sesian ke mat bukong san. Jingkren Menteri Rangba du keri Narendra Modi shikinong shong keri hakasngi yo lat du ba nyau punyau jong keri. Penher Menteri Rangba ke jelau Conrad K Sangma ya kalama lai rong keri hasilong hakasngi rakhe ke Independence Day.
Lara ke kesgi yo lat lut kari da ke jing shong kun bat jing shit hem juai hanong ston bat hatura. Bat la penlong ke jing yat shi spa meter dry column march hanong ba shlong ha kesgi yo lat lut ba nyau khnyau jong kari. Ti parlok da kituki kubor la pois ko bukut jong tu kubor jing meta ka jan miet hadu min champion bat pila shai kesgi kublei pi baro. स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष दोनों का सदियों से संबंध रहा। पानी तो पहले भी था, कभी कांधों पर, कभी कमर पर, कभी माथे पर, कभी आंखों में। आजादी से लेकर 70 सालों तक केवल 3 करोड़ घरों में नल से आता